Dobar dan i dobrodošli na planinu Rudnik. Danas vas vodimo na jedno neverovatno arheološko putovanje. Idemo na lokalitet Prljuša, na Malom Šturcu, gde ćemo otkriti tajne jednog od najvažnijih praistorijskih rudnika bakra. Ostanite sa mnom do kraja i saznajte sve o ovom fascinantnom mestu. Na planini Rudnik nalazi se lokalitet Prljuša, bogat bakarnom rudom, melahitom. Arheološka istraživanja su pokazala da je rudnik bio aktivan tokom kasnog eneolita i ranog bronzanog doba, od 2500 do 2000. godine pre nove ere. Priča počinje 1980. godine, kada je Rade Milić, tada glavni geolog, obavestio arheologa Borislava Jovanovića o bogatom nalazištu. Jovanović je 1981. godine započeo istraživanja u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture Kraljevo i Narodnim muzejom u Čačku. Istraživanja su se odvijala u etapama. Od 2011. godine arheolozi svako leto provode mesec dana na lokalitetu, istražujući i dokumentujući svaki detalj. Zahvaljujući njihovom trudu, Prljuša je 2017. godine proglašena kulturnim dobrom. Rudarska aktivnost na Prljuši bila je intenzivna. Na površini je vidljivo najmanje 15 starih rudarskih radova. Na donjem delu lokaliteta geofizička istraživanja su otkrila 20 većih anomalija, što ukazuje na postojanje starih rudarskih okana ispod površine. Do sada su istražena 4 okna, od kojih je najbolje ispitano okno 7. Okno 7 se nalazi na najvišoj koti Prljuše i pruža nam uvid u tehnološko znanje praistorijskih rudara. Eksploatacija rude vršena je pomoću vatre i kamenih batova. U oknu su pronađeni i keramički pehari, koji potvrđuju rudarsku aktivnost tokom ranog bronzanog doba. Pretpostavlja se da je rudnik na Malom Šturcu počeo da funkcioniše već tokom Vinčanske kulture. Međutim, još uvek nisu otkriveni tragovi koji to potvrđuju. Buduća istraživanja biće fokusirana na donje delove lokaliteta, u nadi da će se rasvetliti mnoge misterije o početku eksploatacije bakarne rude na Prljuši. Nadam se da vam se dopao video i da ćete u znak podrške zapratiti kanal i lajkovati video, a mi se vidimo na nekom narednom putovanju. Do sledećeg viđenja, pozdrav!